Hello, good evening, all of you. Good day to all. Good evening, Good evening, sir. Good evening, Sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. Senaya, hi. Hello, Senaya. How are Hi. you? I'm fine, sir. Okay, Sajana. What happened? I'm fine, thank you, sir. Are you staying alone in your home with your grandfather? Yes, What happened to your parents? Where they went? they went to the temple. Okay. Umali, hi. Dunisha, hello. Hi, sir. Sadasi. What's going on, Sander? Pavanta. Hi, Pavanta. Pavanta. මහේෂ පවන්ත නම හරි නේද වෙනස් කරලාද නැත්තම් රීනේම් කරන්න ඕනද? No, sir. Okay. Manduli, hello Manduli, hi. You look so pretty today, okay? Say thank you. Dinut, hello Dinut. What's going on? Unit, hi Unit. Chenuti, hi Chenuti. Hi, sir. Menuli, Limansa, Limansa. Hi Limansa girl. Hi, sir. Tinali, hi Tina. How are you, Tina? What's going on, Tina? Your laugh so cute, Tina. Daham. Hello, Daham, Sanuga. Runiti, hello, Runiti. Hello, With sir. me. Hello, sir. Runiti දැක ගන්නත් නෑ අප්ප ඔන් කරගෙන තරහ වෙලාද මන් දන්නේ. Sumudu Madurangi Patirana. Can you tell me the real name because I need to rename that. Met කාත me. පුතේ නම කියන්නේ? Met me. Vihas, hello Vihas. Netul, hello. Aditya, hello Aditya. Aditya, Yes, sir. hi. Hi, sir. How are you? Good. I'm great. Okay, Aditya. Recording in progress. Hello, Hari. Okay, let's start without delay. Hari Ramai, the last day I told you
when you come, when you meet again, you have to finish you have to finish something as a homework. It means the last day I provided something as a homework. ගිය සතියේ විදේව් good evening විදේව්. Good evening, sir. හරි ළමයි මම ගිය සතිය ඔයාලට දුන්නා නේද homework එකක් tute එකේ. සදෙසි සෙනාය මම කරන්න කිව්වා නේද ඒක? Yes, sir. Yes. Yes. හරි අපි check කරමුද එහෙනම්? check කරලම් පටන් ගමුද? මේ Okay, වෙද්දී sir. ඔයාලගේ පළවෙනි term එකට අදාළ දේවල් ඉවරයි. පළවෙනි term එකට අදාළ සියලුම lessons ඉවරයි. දෙවෙනි term එකේවත් අපි පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඊට කලින් අපි හැම province එකේම තියෙන papers තමයි ටික කාලයක් කරන්නේ. හරි okay. කරපු අය reaction එකක් දාන්න බලන්න. 30 නේද පටන් ගන්නෙ? Pardon, what did you say? වාර විභාග මාර්තු 30 නේද පටන් ගන්නෙ? වාර විභාග ඒක පළාතෙන් පළාතට සජන වෙනස් වෙනවා. ඒක වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් එකේ ඒ ප්‍රොවින්ස් එකේ කොයි කාලේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ. නෝර්ත් සෙන්ට්‍රල් තියෙනවා අප්‍රේල් වලින් පස්සේ මාර්තු 30 තියෙන්නත් පුළුවන් නිවාඩුවෙන් පස්සේ. දැන් සජනලාගේ ඔව් සර් අපේ තියෙන්නේ අප්‍රේල් 5 වගේ. අප්‍රේල් 5 ඒ නැත්නම් අප්‍රේල් 5 17 වගේ කාලයක් වගේ තමයි අපේ තියෙන්නේ. අපේ ටීචර්ලා එහෙම කිව්වා. නෑ 10 නිවාඩු දෙනවනේ අප්‍රේල් 10 වගේ ඔයාලට නිවාඩු දෙනවනේ. ඒ කියන්නේ 17 15 අප්‍රේල් 14 නිව් ඉයර් නේ. ඔයාලගේ මේ මාසේ ඔයාලා දන්නව නේද වැකේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා? Do you know there is a vacation in this month? Yes, දන්නව නේද? Yes, sir. හරි මේ මාස සිකුරාදා නිවාඩු දීලා අග තමයි පටන් ගන්න end of this month. ඊට පස්සේ ආපහු 10 වෙනිදා අප්‍රේල් 10 වගේ ආපහු නිවාඩු දීලා 20 ගණන් ආපහු පටන් ගන්නවා new year season එක. new year vacation. Sir, අපිට අප්‍රේල් 1 තියෙනවා term test. අප්‍රේල් 1 ඒ මොන province එකේද? Central province. සෙන්ට්‍රල් ප්‍රොවින්ස් එකේ ඔන්න අප්‍රේල් 1 වෙනිදා පටන් ගන්නවා නේද සෙනායා? ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔව්, ඒ කියන්නේ රජයේ අපේ- ස්කෝලවල වෙනවා වෙන්න ඇති. මේ ගවර්න්මන්ට් ඒ ඉස්කෝලේ- වගේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ආ, සෙනායා what is your school? In ශ්‍රී which school are චන්දානන්ද you going? බුද්දිස්ට් ගර්ල්ස් කොලේජ්. okay. හරි. කමන්නේ කොහොම Sir. වුණත් අපේ වැඩ ටික ඉවරයි. මම ඔයාලට දෙන්නම් විශේෂයෙන්ම ස්පෙෂලි මතක තියාගන්න ඕන points ටිකක්. I will give you some special points before the term test, okay? Then it will be easy for the exam because 80% mark you can give by following those points. Okay. හරි anyway, let us start. හරි ගිය සතියේ අපි කොතනද ළමයි ඉවර කරේ? paper එකේ part 2 එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවර කරගන්න. part 2 එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. Okay, take a red pen. Red pen එකක් ගන්න. ලචිත, hi ලචිත. කතා කරන්න බැරි වුණා ලචිතත් එක්ක. Hi, sir. Alright, okay. Last day we discussed about Jaffna Hindu College first term test. Okay. Last day we discussed about Jaffna Hindu College first term test in 2023. Already we discussed first
part. Already we discussed first part and also the first questions under the second part. Okay, දෙවෙනි එකෙත් පළවෙනි එක අපි discuss කරලා ඉවරයි. Okay, look at the second one. Sir, Yes, මේ video. part 2 එකේ health promotion විතරයි ඉවර කරේ. health promotion විතරයිද ළම ඉවර කරේ part 2 එකේ. No, yes. ඒක අපි ඉවර කරා video. අපි සම්පූර්ණ ඉවර කරලා තමයි නැවැත්තුනේ. ඔක්කොම ඉවර අකමන්නේ අපි කරා. ආපහු ඒක discuss මුසත් කරමු. ඔක්කොම ඉවරයි. හරි ඒක අපි ආපහු discuss කරමු video නිසා අපි වැඩේ කරමු. Okay, take a red pen video. හරි first one, health promotion. What is mean by health promotion? Health Health promotion is Health promotion process. is enabling people to improve their health by gaining control over health. Yes, health promotion is the process of enabling people to improve their health by gaining control over factors affecting health. Very good. Okay, second question. List out 3 features of healthy family environment. Physical Physical features environment, of mental social. environment, social environment. Okay, physical environment, mental environment, social environment, spiritual environment. ඒවා ඇතුළේ තියෙනවා include things දැම්මත් කමක් නැහැ. Okay, next one. Mention 3 duties and responsibilities fulfilled by you in building healthy family environment. Duties and responsibilities of you. What are the examples? Use 3R concept, salute plastic and polythene, protecting public property. With you? What's your answers? Which answers are you writing? Do not pollute plastic and polythene. 3R concept, protecting public property. Okay, yes, correct. Okay, next question. Mention 3R concept. Yes, Vidya, what are the answers for that? Reduce, recycle. Reduce, reuse, recycle. Very good. Last one. What need are considered as psychological needs? Love, protection, relaxation. Oh, protection, relaxation. Yes. Okay, now okay. Question number 2. Second. First question. පළවෙනි question එක. Give basic need of human. Basic Water, need of air, human. food. Water, air, food. ඔන්න මම answer එකක් දාලා තියෙනවා. Water, air, foods. Food, water, air. Sorry. Food, water, air. එහෙම නැත්නම් water, air, foods. Both are same. Okay, next one. Question number 2. Give 3 groups who help us in our day-to-day activities outside than family members. Family members outside as now. කවුද කියලා අහන්න මේකට. What are the answers? Neighbors, teachers, religious leaders. What else? Peer groups, friends. Yes, friends mean peer groups. Chinali, what are you? මොකෝ නිකන් හා පැටියෙක් වගේ දොයියගෙන කරන්නේ චූටි බබා. මොකෝ කේස් එක? ලිව්වද? ලියලා නැහැ වගේ හොර ගෙඩිය ඉන්න විදියට නා. ලිව්වේ නැහනේ. ටිනා. ලිව්වද? ලිව්වද? නැත්ද? ලියලා නැහැ. ඒකයි ඔහොම ඉන්නේ. මන් දන්නවා. මම ගහන්න ඕනේ. ලියා ගන්න මේ මම ටයිප් කරලා තියන්නේ ඒ නිසාම තමයි. හරි, what are the examples for groups that provide love outside the family? Peer group. Neighbors, teachers, religious leaders. ලියාගෙන නැති අය ලියා ගන්න. And also peer groups ලා කියන්නේ friends ලාටම තමයි. Okay, third one. Name the 2 main groups of people
who give love and protection ආදරය සහ රැකවරණය ලබා දෙන කණ්ඩායම් දෙකක්. Family Family members, members, external persons. Are there any different answers? External Are there any different answers? Yes, Lachita. Any different answers? Sir, Excuse me, sir. Yes, with me. Sir, family members means nuclear family. Yes, family members are two types. Okay, there are two types of families with me. Nuclear family and extended family. The commonly that both are family now. Then the question is, give the two main groups of people who give love and protection. Pradhanam kandayam dekai, family members and external person. Yes, which answer are you writing with me? What is the answer? sir, Yes, Aditya. sir, I got fever. I want to go to buy some medicines. Can I leave and I will watch the recordings. Okay, Aditya. I hope get well soon. Okay. Thank you, sir. Okay. Bye. Good night, sir. Okay. Goodbye, Aditya. Hari. Okay, Lamai. Make it two groups. Two groups are family members and external person. Okay. Okay. Next one. Question number 4. Write 3 harmful effect of not receiving love and protection. Harmful Dislike- effect of not receiving Dislike of love school, and dislike of protection. school, have mental stress, toxic qualities. Yes, already I provided more points, and also already I provided to the paper 5 points, but you have to write only 3 points. Okay, living at home, becoming unpleasant, dislike of people, disruption of education, becoming unpopular among others, becoming victim offenders. You have to write 3 of them. Making තුනක් ලියලා තියෙනවා නම් okay. Okay, question number 5. Question number 5. Sir, I hope my internet connection works. Yes, Dinut. Okay, next one. Next point. Gives 3 duties and responsibilities to fulfill by you for society. Duties and responsibilities is fewer that who provide love and protection. Yes, what are the examples? What are the answers? Obtain support of the concluding Shamadana campaigns, concluding daily campaigns, organized per day programs. Respect elders and parents. Very good. Okay. Here are some more answers. But you have to write only 3 answers. මේකෙන් 3ක් ලියලා තියෙනවා නම් okay 3ක් ලියලා තියෙනවා නම් හරි. Okay. One question for 3 marks. එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 3යි. එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 3යි. දාගන්න 15වෙන්. කියාගෙන යන්න ඉක්මනට 15වෙන් කීයද කියලා ඉක්මනට දාගෙන යන්න මැසේජ් එකක්. සෙජ්ජත් දාගෙන යන්න 15වෙන් කීයක් හරිද කියලා. Yes, Dinut 50 out of 50. Very good, Dinut. Sajana 50 out of 50. Chenuti 50 out of 50. Umali 50 out of 50. Senaya 15 out of 15. Sanuga 15 out of 15. Videv 15 out of 15. With me 12.
Manduli 15. Menuli 15. Hari, okay, very good. Okay, next question number 3. Question number 3. Give 3 common features of folk games. Give 3 common features of folk games. Common features of folk games. What is mean by common feature? මොකක්ද ළමයි මේ common feature කියන්නේ? පොදු ලක්ෂණ. පොදු ලක්ෂණ. පොදු Hari, simplicity, bring joy and happiness. What else? Participation is easy. Participation is easy. Yes. And also, equipment required is minimum and inexpensive. Competition is much less. Creates unique. Allow group participation. Existence of religion or cultural background there are more answers, but only you have to write few answers. Okay. Okay, next. Give 3 indoor folk games. Give 3 indoor folk games with or without. Yes, what are examples, Senaya? ඔලින්ද කෙලිය, චතුරංග කෙලිය, මේවර කෙලිය. Very good. All in the Kelia, Chaturanga Kelia, Mevar Kelia, Dolos Kelia, Pancha Kelia, Dang Edima, Gal Palima, Sonor Petta, Sega Kelia, Neranchedima, some examples. Okay. Okay, next question number 3. Under the question number 3. Tune. Give 3 benefits that gain by playing folk games. Benefit by gain folk games. Sorry, playing folk games. Yes, Sajana, what are the benefits? Enjoyment and happiness. Saja, Kian, Saja. Yes, benefits of playing folk games. Sajana. Excuse me, sir. Simplicity, joy and happiness allows group participants. Very good. Yes, Senaya. Sir, can I have a good interpersonal relationship? Yes, good interpersonal relationship. Very good. Sajana, Apo කියන පුතේ ඔයාගේ answers ටික can you tell me again the answers? Is it the third question or the first one? No. Third. I asking about the third one. Brotherhood, self-confidence, fun. Okay, very good. Correct. Yes, Senaya. What's your answer? Have a mental relax. Have a good interpersonal relationship. Have joy and fun. Oh, very good. Excellent. Yes, Onalamai, already I am also providing some answers here. I am also provided some answers here. Enjoyment and happiness, develop unity, develop leadership skills, and also minimize stress are some examples. Okay. Yes, Sadesi Baba. Yes, tell. Strengthening a feeling for your nation, bring joy and happiness, protect your cultural heritage. Why not? Definitely. ඒකනේ මම දීලා තියෙන්නේ. මම දුන්නේ ওই ටික තමයි. හැබැයි ඊට වඩා අමතරව ටිකක් ඔන්න මම දාලා තියෙනවා. මේ ටිකත් හරි. තව ඔයාට තවත් මතක තියාගන්න අවශ්‍යයි නම් මේ ටික මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. Okay, question number 4 under the question number 3. How to classify the folk games according to the place where they can be played, according to the place of playing. Yes, what are the examples? Indoor folk games, outdoor folk games. Indoor folk games, outdoor folk games. Chenuti, very good Chenu Baba. Sorry, no. Not indoor and outdoor. Where are they? Indoor, outdoor නෙවෙයි. Yes, what are the answers for that? Women's games, children's games. මේ අහගන්නකො ළමයි. Listen to me. Folk games are 2 types, no? Mainly 2 types. Folk games, mainly 2 types. Indoor folk games,
outdoor folk games. And also, folk games further classify according to the place of playing. Place of playing. ඒ කියන්නේ ළමයි අපි කතා කරා මතක ඇති ඔයාලට folk games කොටස් දෙකයි ප්‍රධාන වශයෙන් indoor outdoor. ඊළඟට තව දුරටත් මේ සෙල්ලම කරන තැන අනුව බෙදෙනවා. සම්බන්ධ වෙන ආකාරය අනුව participant and place of play like that. ඒක තමයි අහලා තියෙන්නේ. Then what are the answers for that? Pair game, group game, adventurous game. Children's Yes, children's game like that. Here are the answers. මෙන්න මේ වගේ කීපයක් තමයි ලියවෙන්න වෙන්නේ. අර දෙක නෙවෙයි ඈ. ඒක හරි කාගේද? Okay. Okay, next one. සිහියෙන් වැඩේ කරන්නත් වෙනවා. Sir, how much මේ හරියට marks? තේරුම් ගන්න. 3 marks for each question. Okay, next one. Name 3 folk games that can be played during New Year season. Yes. මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා already I provided. මෙතන තියෙන yes චෙනුති. පංච දැමීම, රබර් ගැසීම, ඔන්චිලි පැදීම. Very good. පංච දැමීම, නෙරෙන්චි ඇදීම, ඔලින්ද කෙලිය, එළුවන් කෑම, වලකජු ගැසීම, කිලිතට්ටු, කිට්ටි පොල්ලු, වාරෝට්ටම්, රබන් ගැසීම, ඔන්චිලි පැදි. Okay. හරි count කරගන්න ඉක්මනට. How much? How much you got for the question number 3? Count කරගන්න. දාන්න බලන්න message එක. Senaya 12 out of 15. Chenuti 15 out of 15. Dinut 14 out of 15. Umali 12 out of 15. Menuli 15 out of 15. No, I said mine too. Sajana, how much? Message එක හොයාගන්න බෑ මට. Okay, I will send one. Okay. Umali 12 out of 15. Menuli 15 out of 15. Manduli 10 out of 15. Lachita 15. Sadasi 15. Metmi 14. Duleshka 15. Videv 12. Sanuka 15 out of 15. Sinali 14. Sajana 15. Vetmi 12. Netul 13. Okay, next. Question number 4. Give 3 skills in volleyball. Yes, what are the skills in volleyball? Spiking, blocking, serving. හරි විනාඩියක් දෙන්න. Yes. How many skills are there in the volleyball game? How many skills are there in the volleyball game? Sir, is it okay to write 3 games? 5 game Sorry. skills. 3 games කියලා ලියුවට කමක් නැද්ද? No. Question number 4. Give 3 skills in volleyball. No. Skills. Okay, correct. Asking here about the only skills. How many skills are there? 6 skills are there. What are they? Serving, receiving, hitting, spiking, blocking, field defending. Yes. Those 6 skills, only you have to write only 3 skills. Yes, Senaya, what did you write for that? Serving, receiving, field defending. Umali?
Serving, receiving, setting. Very good. Serving, receiving, setting. Sadati? Serving, receiving, blocking. Very good. Chenuti? With me? Serving, receiving, setting. Very good. Serving, Runiti? receiving, serving. Very good, Chenuti. Runiti? Okay. Next question number 2 under the question number 4. Second questions under the question number 4. What are the ways of serving in volleyball? Ways of serving in volleyball. How many ways are there? The serving. Two ways. Ways. What are they? Underarm service, and overarm overarm service. Very good. Okay, question number 3. When was volleyball introduced by whom? Where? 1895 by William G. Morgan. Morgan. 1895. William G. Morgan. Where? Take a type करना बेरी वेला. Holyoke Holyoke City, City in USA. Holyoke City in USA. When volleyball was started? When volleyball was introduced? When? 1895. No. 1895. ඒක ළමයි 1000 කියලා එහෙම පටන් ගන්න එපා. හරි? 1000 කියලා පටන් ගන්න එපා. 1895. 1865. 1993. 2025. Then මොන අවුරුද්දද ළමයි? 2025. නෑ. 2025. අපේ අවුරුද්ද 2025. 20යි 25 2025 කියන එක. එමයි කියන්නේ එක. Okay. Question number 4. What are the stages of underarm service? Before Before touching the ball, touching the ball, touching the ball, after touching the ball. Before touching Very the ball, good. touching the ball, after touching the ball. Yes. What is the length and breadth of volleyball court? Length and breadth. 8 What is the length? meters length. 18 meters. 9 meters. Yes. Hari, okay. Yes, the similar word for breadth is width. The similar word for breadth. Breadth කියන්නේත් පළලම තමයි. The similar word for breadth is width. Width කියන්නේත් breadth කියන එකට similar word දෙකක්. හරි. ඉක්මනට count කරගන්න කීයක් හරිද කියලා එකේනු දාන්න message එක. Okay, counting, send some message. With me 15. Videv 12. Sajana 15. Umali 15. Rachita 15. Manduli 15. Dinut 15. Metmi 15. Sadev 15. Sadesi 15. Menuli 15. Sineli 15. Chenuti 15. Dulisha 15. Vihas 12. Okay. Question number 5. Question number 5. Give 3 skills of football. 3 skills of football. Yes, what are the skills of football? Dribbling, kicking, ball controlling, heading the ball, throw in, field defending, goalkeeping. You have to write 3 answers, 3 skills from that skills, from those skills. Yes. We ask, what are the answers that you wrote for this question? Kicking, throwing,
Ball controlling. Very good. Okay, question number 2. Give 3 instances where the inner side of foot used to kick the ball. What are the instances the inner side of the foot can be used for when playing football? Yes, A Netul. corner kick and A a kick at penalty kick. the a corner kick, a penalty kick. Yes, a kick at the goal, a corner kick, a A penalty penalty kick. kick. Very good. Okay, question number 3. Give 3 instances where the outside of foot used to kick the ball. Foot penalty kick to pass the ball to the player at the distance to kick the stationary ball hand. හරි. ඔන්න මම ෂෙයා කරලා තියෙන එක ටික තමයි answers වෙන්න ඕනේ. Penalty kick, to toss the ball to a player at a distance. Sorry, to pass the ball to a player at a distance, to kick a stationary ball hard. Those are the answers. Okay, fourth one. Give 3 skills of netball. Footwork, shooting, defending. Sanaya, what are you doing? No. Harriet, ball handling, footwork, attacking, defending, shooting. You have to write 3 of them. You have to write 3 of them. Okay, question number 5. Give 3 activities to improve footwork. Give 3 activities to improve footwork. Already I provided 5 examples here, but you have to write only 3 answers. Okay, let's ask. Let's ask from the Sineli. Sineli, can you tell me the answer for the question number 5? Run on the spot slowly and stop at the command. Run fast and stop instantly at the command. Run fast on the spot and stop at the command. Very good. Okay, count now. Count කරගන්න බලන්න. You have to count now for the question number 5. Okay, send the message. Video 15, Manduli 15, Dinut 15, Sanuka 15, Vetmi 15, Chenuti 15. Now you have to count, selecting only, now you have to count, selecting only 4 answers for the question number Rachita 9. හරි ළමයි දැන් ඔය පේපර් එකේ part 1 එකට 40 හරි නේද? part 1 එක ඩිස්කස් කරා 40 හරි නේද ඒකේ? හරි. part 2 එකේ ප්‍රශ්න 5න් ප්‍රශ්න කීයක්ද ලියන්න ඕනේ? 5මද? 4යි. 4 points. ඔයාලගේ වැඩිම ලකුණු තියෙන ප්‍රශ්න 4 කැල්කියුලේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ 100 වලට කන්වර්ට් කරගන්න. first part එකේ 40 marks තියෙනවා. second part එකේ වැඩිපුරම ලකුණු අරන් තියෙන ප්‍රශ්න 5න් 4ක් count කරගෙන 100 වලට කන්වර්ට් කරගන්න. So I have 95 out of 100. හරි. Okay, send a message. message එකක් දාන්න බලන්න. Sajana 100 out of 100. Dinut 96 out of 100. Vetmi 91 out of 100. Manduli 96 out of 100. Rachita 94 out of 100. Chenuti 98 out of 100. How about video?
How about others? Sanuga 98. Videv 89. Menuli 98. Senaya 95. Sineli 96. Dulisha 90. Junaid, how much Junaid? 89. Sorry, Junaid. 89. 59. 89. 69. 89. 79. 89. 89. Okay. පැහැදිලි නැහැ කියන දේ. හරි okay. Dulisha 19. Sinali 96. Senaya 95. Lachita 94. Okay. Enough. හරි. Did you take the printout which I sent today? මම අද දවසේ දාලා තියෙන එක print out ගත්තද? Show me that. No, sir. Yes, sir. Sir, මට ගන්න බැරි වුණාද? Senaya, why? සර් අද What happened? දහම් පාසලේ ප්‍රයිස් ගිවින් එක තිබ්බා. ඒක දැන් ආවේ ඒක ඇරිලා. අයියෝ අම්මවත් තරම් තිබ්බේ නැද්ද? හා කමක් අම්මා නැහැ. තාම ප්‍රයිස් ගිවින් එකට ඒ හින්දා. Okay. හරි. Okay. How about others? Dinut, did you print that? Yes, Videv. Yes, Tina. Okay, Junaid, did you print that? Okay, Daham, Yes, sir. Dulisha, I have. Dulisha, Umali, Yes, sir. Sineli, with me, I have. Sanuga, Sanuga Bosa, have you tuned? Runiti, I have the tutor. okay, met me, Yes, sir. Vihat, Yes, sir. Netul, Lachita, Menuli, how? Yes, sir. Okay, Dinut, Dinut have printer. Hi, printer is okay, Dinut, very good. Printer එකක් තියෙනවා Dinut ගේ නිසා කිසි අවුලක් නැහැ. ඕන දෙයක් ඕන වෙලාවක ready පිට ගන්න පුළුවන්. Very good. Okay, next one. Okay, let's start the හරි ළමයි part 1 එක කරමුද අපි? First questions, sorry. First 10 questions. You have right now. First 10 questions.
The finish. Met me, very good. Met me already done the first 10 questions. If you finish, you have to inform that. Then we can start to discuss. Okay, if you finish, say about that. I have finished. Nanduli, okay. I have finished, sir. Dinut, okay. I am finished. Sajana, very good. I'm finished, sir. Videv, I'm okay. finished. Chenuti, Yunet, okay. I'm finished. I have Runiti, done. okay. Runiti Baba. Menuli, okay. Hari. If you finish the first 10 questions, you have to continue the other questions also. Okay. You have to continue other questions also after finishing the 10. Question number 10. Tinali also finished. Very good, Tina. I have done, sir. Okay, with me. So only first 10 questions only. No, first 10 questions we are going to discuss now. If you finish, you have to continue the other questions also. I am done, sir. Okay, Sadisi. Okay, let's discuss. Take the red pen. Let's discuss. Take the red pen. First one. I am a dancer. Lachita, okay. Very good. Question number 1. Improving and controlling. Improving and controlling improving and controlling social, economic, and environmental factors are known as improving and controlling social, economic, and environmental factors are known as health development, promotion. health, health and protection, health promotion. අපි ඉගෙනගෙන තියෙන health promotion මිසක් අපි වෙන ඒවා ගැන ඉගෙනගෙන නැහැ. Then answer is health promotion. Teacher, how much mark for one question? 2 marks. 2 marks. Sir, Yes, Videv. but the division of health promotion is different that one. Yes, but idea is same, okay? Health promotion is the process of enabling people to control. Control. We have to control the factors. Health promotion is the process of control the factors affecting health. සෞඛ්‍යයට බලපාන factors පාලනය කිරීම තමයි විදෙව් health promotion කියලා කියන්නේ. ඔන්න factors. සමාජ factors, ආර්ථික factors and environmental factors.
Okay, different idea, but the same idea. Okay, different statement, but same idea. The answer is health promotion. Next one, a feature of a healthy social environment. A feature of a healthy social environment. Yes, what is the answer? Building better interpersonal relationship, respecting rules and regulation, breaking interpersonal relationship. Building better interpersonal relationships. Sir, how much is for the first question? Marks? 2 marks. 2 marks. Okay. Yes. The first one is the answer. First one is the answer. Building better interpersonal relationship. Building better interpersonal relationship. 2 for 2. Okay, question number 3. A group of people who give you a love and protection at your home is Parents. 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 Yes, parents. Parents. Okay, question number 4. Goal defending is a skill of an organized game. What is that? Volleyball. Volleyball. Goal defending? Netball. 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 බැඩ්මින්ටන් වල කොහොමත්ම නෑ. වොලිබෝල් වල ගෝල් ඩිෆෙන්ඩින් කියලා එකක් නෑ, ෆීල්ඩ් ඩිෆෙන්ඩින් තියෙනවා. වොලිබෝල් වල ගෝල් ඩිෆෙන්ඩින් නෙවෙයි ෆීල්ඩ් ඩිෆෙන්ඩින්. නෙට්බෝල් වල තමයි ගෝල් ඩිෆෙන්ඩින් කරන්නේ. ඒක ෂූටින් තමයි ඩිෆෙන්ඩින් කරන්නේ. yes ගෝල් ඩිෆෙන්ඩින්. GD ගෝල් ඩිෆෙන්ඩර්. නෙට්බෝල් වල තියෙනවා ළමයි නමක් කියන්නේ මේ බිප් එකේ නම්බර්ස් දෙක sorry letters දෙකක් තියෙනවා. G D. GD කියන්නේ goal defending. The answer is one first answer. Question number 4 for 1. Netball. කාගේ දෙක හරි? Hands up those who correct that. Lachita sir. Lachita, okay, Lachita. Okay, question number 5. What is the method of stopping the ball depicted by the following diagram? Yes. What is the answer? You can see there is a picture here. In which method using this picture? What depict on this picture? Stop it with the instep of the foot. Stop it with the inside of the foot. Stop it with foot. What is the answer? Yes. Stopping with the inside of the foot. Abhisheka class එකේ ඉන්නවද? Abhisheka class එකේ ඉන්නවද නෑ නේද? Yes, what is this? Inside or instep? Yes, Videv? Inside. Sadesi? Sadesi, what is the answer for question number 5? Stopping with food. Stopping with food. No, that is incorrect. That is Stopping with the incorrect. inside of the For foot. food. Stopping with the Inside of the food. Inside of the food. 5 for 2.
Okay, next one. Question number 6. Pregnant mother are advised by the family health midwife. Pregnant Correct. mother are advised by the family health midwife. Correct or wrong? True. Correct. Correct. correct Pregnant mothers ලා උපදෙස් ගන්නේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන්ගෙන්. ඒ කියන්නේ midwife. WHM midwife. Correct. සර් The එතකොට ඒකට answer is පබ්ලික් හෙල්ත් මිඩ්වයිෆ් නෙමෙයි දෙන්නේ. why not? Correct. Public excuse health me midwife sir වෙන්නේ. Sajana, yes. සර් sir අර මේක heading එකේ put a tick මේ bracket Ah, අස්සේ POX තියෙන්නේ. ඒක පොඩි mistake එකක්. කමන්න P දාලා තියෙනවා නම් ඒකත් හරි ඈ. හරිනම් P තමයි දාන්න ඕනේ. ගයිඩ්ලයින් වලට අනුව මේක P තමයි දාන්න. එහෙම නැත්නම් වැරදි. ගයිඩ්ලයින් එකේ P තියෙනවා නම් P ම තමයි. X තියෙනවා නම් X ම තමයි. P දාන්න තියෙන ළමයි ඈ. P දාන්න. Yes, P. sorry. Question number 6. The answer is P. Okay, question number 7. Netball is a game popular among women. P. Yes, P. Correct answer. Okay, question number 8. Underhand service is skills of netball. X. Yes. X Underhand service is a skills of netball. Netball වල service නෑ ළමයි. ඒක wrong. Eggs. Very good. With me. With me showing fingers. ඒක වැරදි කියන්න with me fingers පෙන්නනවා. Very good. Okay, next one. 9. Volleyball is popular only among men. X. Wrong. X. Wrong. Yes, X. Question number 10. L1 Kama is a 4 games. C. tick P. Yes. First, question number 6 for P, 7 for P, 8 for X, 9 for X, 10 for P. Okay, again, now you have to start the question number 10 to 12. Hurry, start now to do Done, question sir. number 10 to 12. sir එකට කියලා දෙන්න එතකොට ඒකට One answer for 2 marks. One answer for 2 marks. Okay, now we Then have to 12 questions. continue the other questions also. Okay, continue the other questions also. done sir. Dinut already done. Very good, Dinut. finish Answer. Metmi also done. Done, sir. Sadasi also done. Sajan also I have done. finished Metmi and Vetmi also done. I am finished, sir. Dulisha done.
Menuli also done. Sir, I am done. Manduli also done. Yeah, I'm done. Tinali also done. Umali also done. Hari, I think you all finished. Okay, let's discuss. Discuss karamo. Take a red pen. Question number 11. It is a responsibility of the space to make the people aware of communicable diseases. A public health inspector. Yes, the public health inspector. Answer is the public health inspector. Question number 12. Pancha Damima is a space for game. Indoor for game. Indoor for game. Indoor for game. Question number 13. Space is a skills of volleyball. Skill of volleyball. Spiking. 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 Yes, spiking. Okay, next one. Space is the skills of netball. Shooting. Shooting. Next. Is the most popular game in the world. Football. 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 Yeah, football is the answer. Okay, next. Match A with B from the question number 16 to 12. 20. 16 to 20. You have to match A with B. Okay, next. Giving love and protection at the school. Giving love and protection at the school. Teachers. Teacher. Giving love and protection at the school. Teacher. 17. Folk games associate with song. Never Mevara skills of volleyball. Attacking. Skills of volleyball. Attacking. Sir, getting the ball. Yeah, sorry. Getting the ball. Attacking nevelamai. Getting the ball is the answer. Getting the ball. 18 for B. Getting the ball. It means receiving. Getting the ball means receiving. 19. Skills of volleyball. Attacking. 12. Used to control the ball coming high in the air in ball in step of foot. A. එක විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. හරි. Okay, now you have to count all the answers. 40න් count කරගන්න. Denote 40 out of 40. Sir, I got 40 out of 39. Very good. 40 out of 39 එන්න විදියක් නැහැ. මොකද එක answer එකකට ලකුණු දෙකයි. එක්ක 38 එහෙම නැත්නම් 36. Videv 38, Sajana 36, Chenuti 14, Vetmi 38, Menuli 14, Tinali 36, Manduli 36, Umali 34, Netul 32,
Sinelli 36, Medmi 38, Runiti, we are stopping the class 9:30, okay? At the 9:30. We have how much we have? 90. 90 or 90? 19. ඝනමයක් එන්න විදියකුත් නෑ විහාස්. එක්ක 18යි නැත්තම් 20යි. මොකද එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු දෙකයි හම්බ වෙන්නේ. එකක් හම්බ වෙන්නේ නෑ. Okay, let's start. The first part of the part 2. දෙකේ එක. Let's start. කරන්න බලන්න. Where is the Senaya?
එකට කියනවා මංගේ. ඔයා ඔව් එනවා. ඔව්ම ඇවිල්ලා ආයි යනවා. ෂිට් නෑ. ඔය වෙලා තියෙන්නේ. නෑ ඒ සර්ගේ අර ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා තියෙනවා. හරි ලචිත, what happened? Okay, Lachita, we are doing the first part. We are doing the first part under the second part of the paper. Okay? If you're done, you have to tell it okay, then we can continue the session, okay? You Sir, have are to you tell done the after first finishing, okay? question? First part, first one. Okay, Sajana, very Second good. part, First 10, no? Okay, okay, okay. First part done, sir. second one done, sir. Okay, Vinod. Yes, Sajana.
I am dancing. Very good, Sadesi. Do you know the meaning of the Sadesi? The meaning of the Sadesi? I don't know. Ask your mom. Ask your mom about the meaning of the Sadesi and tell it. Okay, sir. Umali, what's going on? Are you writing no finished? I'm writing. Okay, Umali. Sir, my mother is don't know. සඳ සි. ඔක සිංහලයට නම් ඕක විසන්ධි කරනවා. සඳ ඇස. සඳ ඇස එකට උනාම තමයි සඳ සි බවට පත් වෙන එක. සඳ වගේ ඇහැ කියන එක. මම හිතන්නේ එහෙම. කො බලන්න ඇස් දෙක ලං කරන්න බලන්න ඇස් දෙක. Thank you, sir. Okay, welcome. Sinali, what's going on? What are you doing? පේන්නෙත් නෑනේ අප්පා වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්න ඉතින් මම මොකද කරන්නේ සිනලි? කො බලන්න ඔය ලස්සන චූටි මූණ. දොයිද කියලා බලා ගන්න පොඩ්ඩක්. සිනලි, where are you? සිනලි ඕකේ සිනලි. ඔය ඉන්නේ ලස්සනට. මොකද කරන්නේ හැංගිලා? Finish or no? Are you writing? Still are you writing? Finish, sir. Okay. Still Menuli, right. where are you? Limansa? Dulisha, okay. Limansa, where are you? I can't see you. I like to see you. අනේ ඉතින් කොච්චර සතුටක්ද ඔහොම දැක ගන්න තියෙන එක. මොකද මොනවා කරනවද මන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක ඕෆ් කරගෙන. මං එන්නම්කො වෙලාවේ ගෙවල් පැත්තක ඇවිල්ලා යන්න ලිමාන්සා කැකිරාවේ ටොක්ක්ක් කනලා යන්න. වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්නවට. Limansa, what is your school? Bastian Silva College. Bastian Silva College. Okay. කිහිප දෙනෙක් තවමත් වෙනවා පන්ති. බස්තියන් සිල්වා එකේ. කවුද? වින්ද්‍යා. Teacher කෙනෙක් sir. වින්ද්‍යා. තව ගොඩක් එනවා. මට දැන් නම් මතක නැහැ. වින්ද්‍යා. අහන්නකො යාළුවා කියලාගේ ගොඩාක් කට්ටිය එනවා මගේ ළඟට. බස්තියන් එකේ ගොඩක් කට්ටිය එනවා. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට. දැන් නෑ. මෙහෙ තියෙන එකට එනවා. කැකිරාව ඉඳන් එනවා මෙහෙට. කැකිරාව සෙන්ට්‍රල් එකේ ප්‍රින්සිපල්ගේ ඩෝටර් කවුද මේ? යසස්ති. යාසස්ති. තව මහතෙක් කෙනෙක් ඉන්නේ කවුද? ටිනුලි. අපේ පන්තියේ ඉන්නවා. ටිනුලි. තව
ෂෙකයිනා නෑ ෂෙකයිනා නෑ. ස්විමින් කරන ගර්ල් කවුද ස්විමින් කරන්නේ? Atara. අටාරා. ඒක අහන්න ඔය සෙට් එකකින් අහන්න ඔකේ. 9 times answer. Okay. Okay, let's discuss. I think you all finished. Hands up those who write in yet. Hands up those who write in yet. තාම ලියන කට්ටිය අත උස්සන්න බලන්න. Hands up those who write in yet. Okay, okay, wait a minute. Okay, part 2. First question. Answer only 5 questions, including question number 1. Answer only 5 questions, including question number 1. Paragraph here. Nimal and Kamal of Sadasirigama Central College made an awareness programs. Okay, what is mean by awareness programs? Do you know the meaning of the awareness programs? Meaning of the awareness programs? Yes, what is the meaning of the awareness programs? දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්. You have to write the meaning. දන්නේ නැතිව ලියා ගන්න. Awareness programs දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්. Awareness programs. At the students' health club, Nimal expressed ideas on promoting family health. On it was Nimal පවුලේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කරන ක්‍රමවේදයන් ගැන අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. And love and protection of the person. Kamal talked about folk games and organized game. Kamal සඳහන් කරලා තියෙනවා ජන ක්‍රීඩා සහ සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා ගැන. And their way of practicing skills of organized game. හරි. organized game practice කරන ක්‍රම ගැනත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න පොඩි සදසිරිගම සෙන්ට්‍රල් එකේ නිමල් සහ කමල් පොඩි දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පවත්වලා තියෙනවා. නිමල් පවුලේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කරන ආකාරය ගැන තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. කමල් ජන ක්‍රීඩා සහ සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඔන්න first question එක. Write to reason for being important family health to you according to Nimal's awareness programs. හරි ළමයි මතක තියාගන්න මේ වගේ පැරග්‍රාෆ් එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඒකෙන්ම ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. පැරග්‍රාෆ් එක දුන්නට පැරග්‍රාෆ් එකෙන්ම ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. Okay, first again. Write two reasons for being important family health to you according to Nimal's awareness program. පවුලේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වාසි අහන්නේ. මොනවද ළමයි? පවුලේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ Be වාසි free මොනවද? of illnesses. Be free of illness. Yes, free of illness. What else? Live happily. Live happily. Very good, Sajana. Very good. Yes, Videv. Videv, can you tell me about your answers? Helps to preventing diseases and promotions a supporting environment. Very good. 100% correct. Ensure emotions and physical well-being for all. Very good. Very good. Sadasi? Happily and minimal. Very good.
හරි. තව කවුද කියන්න කැමති? Who can like to say the answers? Yes, Dinut. Unmute please and say again. Prevent from diseases and live happily. Very good. හරි. ඔන්න ආන්සර් එක දීලා තියෙනවා. ලියලා නැත්තම් ලියා ගන්න. ආන්සර් එකක් දාලා තියෙනවා. ලියලා නැත්තම් ලියා ගන්න. Okay, question number 2. Right to health policies that could be practiced in school presented by Nimal. How many types of health policies may I provide? More policies may I provide? What are the examples? Use the 3R concept to manage waste. Categorize in the disposal of waste according to the nature. Minimizing the use of polythene. Limiting the intake of sugar and salt are some examples for health policies. You have to write only 2 policies for this question. Okay? Hands up those who write. ඒක ලියපු කට්ටිය අත උස්සන්න. Very good. Okay, next one. Question number 3. Name 2 persons who love and provide protection you away from home and school. පාසලෙන් සහ religious family එකෙන් අමතරව තව කවුද ආදරය සහ රැකවරණය ලබා දෙන්නේ? ඒ අය පාසලේ වෙන්නත් බෑ. family එකේ වෙන්නත් බෑ. වෙන අය වෙන්න ඕනේ. එයා සජන religious persons religious leaders කියලා දාම. මේක ලස්සනයි. ආගමික පුද්ගලයන් කියනට වඩා ආගමික නායකයන් කියන එක හොඳයි. Yes. Religious leaders and Leaders and well-wishers. Yes. Neighbors, leaders and relatives. religious leaders, peers, සමවයසේ යහළුවන් පාසලේ විතරක් නෙවෙයි ඉන්නේ. Well-wishers. Peer groups. Well-wishers, Chenuti, well-wishers, very good. external persons External persons. We cannot say only external person. We have to who are the external persons? Okay. Neighbors, peer groups, they are the external person. Lo. Okay, next one. Hands up those who correct that. Hurry. Okay. Question number 4. Name 2 folk games with equipment that might have been presented by Kamal. Yes, Tinali, can you tell me the answers for the question number 4? Tina girl. Yes. Can you tell me the answers for the question number 4? Okay. Yes, Menuli, so Limansa Baba, can you tell me the answers for the question number 4? Sadesi? ලී කෙලියන් මෙහෙවර කෙලිය. හරි කෙලිය, මේවර කෙලිය, මේ කැඩීම, කොරපොල් ගැසීම, කොපර පිපිඤ්ඤා, පුලියාර් ගැසීම. හරි, you have to write 2 of them. You have to write 2 of them. Okay, 5. Name 2 folk ඔලිද games කෙලිය that පන්ස can be කෙලිය played. වන්ද? Yes, ඔලිද කෙලිය ඒවත් හරි. හරි with equipment. Indoor, outdoor. ඕන එකක් with equipment. හරි. Name 2 folk games that can be played without equipment. අත් හැන්ගීම, ගුඩු පැනීම, තාච්චි පැනීම, එළුවන් කෑම, ගස්කොටු පැනීම, ඉනි වැට පෙරලීම. චක්කුඩු. Sorry, Videv. චක්කුඩු. Chakgudu. Ah, yes, Chakgudu also can. Gudu panim. Chakgudu mean Gudu panim. Okay, question number 6. Write
two rules of volleyball. Two rules of volleyball. ඒක නම් දන්නේ නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. ලියපු අය ඉන්නවද? Yes, Videv. Maximum players can play is 11. Maximum. Avoiding touching the line. Avoiding touching the line. Yes, Videv 11 නෙවෙයි 6 තමයි maximum play කරන්න පුළුවන්. හැබැයි 12 පුළුවන් අපිට register කරගන්න. extra 6යි උපරිම සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් 6 දෙනාටයි. අනික 6 දෙනා extra players. හරි. ඔන්න ළමයි මම දෙකක් දාලා තියෙනවා. Already I provided two answers. Write down. Write down. ඒක ලියා ගන්න ලියලා නැත්තම්. Serving after signal of the referee. විනිසුරුගේ විසිල් එකට එහෙම නැත්නම් විධානයට අනුව තමයි සර්විස් කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් විරුද්ධ පිළට ලකුණක්. Avoiding touching the line when serving. ළමයි ඒක when කියලා දාගන්න. hen දාලා තියෙන්නේ. කිකිලි කියන්නේ. ඒක when දාගන්න. when කරගන්න. සර්විස් කියන වැරදි නේද? සර්විස් කියනකොට ඔව් serving කියලා තියෙනවා වැරදි. typing mistake එකක්. හරි serving කියලාත් ඒක හදාගන්න ඈ. හරි hen serving. කුකුලා විසිකිරීම. ඒක when කියලා හදාගන්න. හරි. Okay, next one. Question number 7. Write an advantage that a team can get by a correct serving. Advantages is the able to get a score. Able to get a score. Another answer? Are there another different answer? Are there any different answers? Sajana, what did you write for this question? advantage of a team which gets Sorry. the question number 6. 7. Sir, I didn't write it for that. Okay, you have to write. The answer is there, okay? Okay, next one. Question numbers 8. What is the quality that is necessary for landing and footwork? What is the quality? ඒ ප්‍රශ්න ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්න. මම හිතන්නේ නෑ ඔය කවුරු හරි මේක ලියලා ඇති කියලා. ලියලා නැත්තම් මේක ලියා ගන්න. Maintaining balance is the main quality. හරි සමබරතාවය පවත්වා ගැනීම. Maintaining balance. I write it, sir. Okay, Sadisi, very good. Already Sadisi wrote that. Land with Sorry, both Sajana. feet. Sajana? I wrote it, sir. Very good. Chenuti? I also wrote it, sir. Okay. Dinut, නියපොතු කන්න එපා. උණ්ඩුක පුච්ච කපා ගන්න වෙයි දිනුත්. නියපොතු කාලා දිනුත්. උණ්ඩුක පුච්ච කපා ගන්න උනොත් තමයි කේස් එක වෙන්නේ. හරිද? hina වුණා වගේ නෙවෙයි. Okay, next one. Excuse me, sir. Yes, Chenuti.
can't be taken by landing with both feet. Ah, okay, that one also correct. Chenu Baba, Thank that one also okay. Okay, question number 9. Name an activity that can be practiced for footwork in netball at his school. Yes. Manduli, what's your answer for this? What's your answer for this? Run on the spot slowly and stop at the command. Very good. We have Runiti, with me. Can you tell me the answer for question number 9? Okay, if you can't write for that question, you have to write, okay? Already I sent that in the screen, okay? Okay, question number 9. Write the advantages of engaging in sport. Advantages of engaging in sport. Yes, Videv, can you tell me the advantages of playing sport? Mental relaxation, 3 feet. Mental relaxation, can maintain a good health, can maintain a good health. Yes, Sajana, 3 feet. being fit. Very good. Sadesi, Good interpersonal relationships and protect your cultural heritage. very good. Cultural heritage. Ah, okay, no problems. Dinut, Good interpersonal relationship. good interpersonal relationship. Okay, look at getting enjoyment and happiness and minimize stress, develop cooperation, develop leadership skills, ability to minimize stress, able to learn rules and regulation and learn to follow rules and regulation like that are the answers. Okay. How much you got for the 12? ලකුණු 20යි එකකට දෙක ගානේ. දෙකක් ලියන්න තියෙනවා දෙක මාරිනම් ලකුණු දෙකයි. එකක් හරිනම් එකයි. කවුන්ට් කරගන්න. 20න් කීයද කියලා කියන්න බලන්න. දාන්න I මැසේජ් got එක. 20. Yeah, I got 20 out of 9, 19 out of 20. Very good. 19 out of 20. Very good. Sajana. So I got 18 out of 18 out 20. of 20. I got 60. Yes. Met me. How much? 18. Okay. 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 You have to send a message. Message just send කරන්න බලන්න. Yes. Umali 14 out of 20. Dinut 18 out of 20. Videv 19 out of 20. I got 20 out of 20. Very good, Sadesi, 20 out of 20. Finally, 18 out of 20. Met me 18 out of 20. Tina 18 out of 20. Sajana 18 out of 20. Menuli 18 out of 20. Dulisha 14 out of 20. Runiti 18 out of 20. We have 20 out of 20. Sorry, okay. The other questions you have to do as a homework. Can you do that? Yes, sir. Yes. Can you do that as a homework? Tinali, don't forget to do, Yes, okay? sir.
එහෙම නැත්නම් මම සතියක් බත් කවන්න කියන්නේ නැහැ අම්මට. ඉන්නකෝ. ඊළඟ පාර නම් කරලා ආවේ නැත්තම්. Okay, when you join next day you have to do this as homework. ටියුට් එකක් දාන්නම් අද හෙටම නැවත ටියුට් එකක් කරලා ඒක ටියුට් එක print කරගෙන තියාගන්න මතක ඇතුව. Okay, now we have to stop. Goodbye, see you again. Goodbye, sir. Thank you. Bye, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Okay, good night.